Očiću. Očiću. Očioni. Očiću. 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 Hajde. Hajde. Kažu, naš čovjek može bez svega, ali ne može bez rodne grude i bez običaja. Mi smo danas posjetili jednog finog momka, Seada Šahmana, ovdje na Vlasinju, a razlog je nedavna kupovina bika Cvijana koji neodoljivo posjeća na starog legendarnog Cvijana Kasima i Rasima Šahmana. Kad si otišao u Njemačku? Otišao sam 88. godine. Naravno, Vlasinje je poznato po bikovima, bodačima i ovdje ako hoćeš baš ono pravo s ljudima da se družiš, trebaš imati bika. Od kada ti uopšteno voliš koride? Pa od djetinjstva, a od 2000. sam kupio prvoga bika i ušao sam u svijet korida. Znači, tad si ušao u svijet korida i naravno od tada pa do dana današnjeg ti bez toga ne možeš. Tako je. A imao sam prije rata jednoga Cvijana, bio je poznat mnogim koridašima što sam prodao Čanu Ćosiću. Učestvovao je na Grmeću i osvajao je i Grmeć prije ratne. Kaži nam malo o tvojim osjećanjima kada dođeš ovdje u Vlasinje, kada uđeš u štalu, vidiš bika, kako srce reaguje? To se ne može opisati, to se treba doživjeti. Osjećaj, ne možeš to opisati. Hajde. 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 Duži. Vidi ga. Hajmo Cviću. Hajde. Hajmo. Hajde. Hajde. Hajde Cvijan. Kasim Šahman je nadaleko poznat u svijetu korida po uvođenju dobrih bikova u arenu, a posebno po karakteru, čovjek koji jednostavno voli ljude i voli druženje sa ljudima. Kaži ti nama, Kasime, tvoje mišljenje o ovom Cvijanu koji je nedavno kupljen. Hvala tebi na tako lijepim riječima. Pa šta ćeš, ja sam stvarno, on je mene došao i pitao, opet on je imao te prije prodao volje, ja sam nisam sad baš opterećen sam sa svim i vidim ja on došao, on ima volju uzeti bika, on kaže ako neš ti, ja neću. Tako 3 dana smo mi, ja i opet ga nekako odem kući, sažalim se, rekao, ima čovjek opet volju. I ja dođem mene na prijelo, dođem kod njega, sjedimo i hajde, kad imaš volju uzmi. I on je automatski u 10 sati noći Cvijana nazvao čovjeka, Sinišu nazvao, povedi bika i došao mu je odmah stradan. U 10 noći kad je telefonom, niti je išao gore, ništa nazvao, povedi bika. Ima jaku volju, pa eto sad, on je i prije rata, pa ćemo vidjeti šta će. Cvijan je stvarno prilijep i ono što smo gledali, Bodi, to zahvaljujući tebi i ti se nam rekao za njega da ima tako lijep junac mlade, fin je bik, stvarno za poželjeti može. Eto da Bog da mu bio šampion kad je opet dobio Sead volju da nam opet s nama se druži, da nam dolazi vamo i da se družimo, eto. Znači, neophodan je bio tvoj pristanak da bi on kupio bika. 100%, evo ga, on je tu i on je rekao ako nećeš ti, ali ja sam stvarno sad imam i žena mi kičmu persala i puno obaveza, ali opet nisam ga mogao odbiti, učiniti to za njeg sve što mogu koji svoj ima, pa da vidimo kako će se pokazati i šta će biti. Kasime, ti imaš puno i svojih obaveza i svojih goveda. Da li ti je to malo i naporno pa da i ovu štalu obilaziš?
Pa Boga ima posla Čigoja, ima, ali dobro ćem doći opet još malo vode, malo kondicije i svega, jebim, trudit ćemo se da sve što mognemo bolje i da mu ispunimo volju i želju. Čovjek dođe na toliko dalje i opet druži se, sad je išao na sve jednu koridu, ide i znači dobio je volju, a kako je opet brzo ne izgubi. On je zna brzo izgubiti. On zna brzo je rasprodati. Ali uvijek se vraća. A uvijek se vraća. Kad me ljudi najbolje da rasproda. Pored toga što ti to gledaš, hraniš, treniraš, i moje mišljenje da su njemu bitni tvoji savjeti šta s bikom, jer mlada bika je lako uništiti. 100% Čigoja. Treba paziti, ali ne moraš ti sad kad je sve to, kad je sad svak nekako je ovo, sve gleda, nekako, ne znam kako bi ti rekao i da je starije i da je teže i da mora se dobro paziti, mora dobro raspitati s kim bosti šta kako. Ali eto, idemo da vidimo sve šta će, da se družimo, da u našu tradiciju sačuvamo i da svi... Ne znam kako je tvoje, Kasime, mišljenje, meni se ne dopada u današnje vrijeme. Ljudi kupe mlada bika i hoće da mu nikad ne izgubi. Bik dok ne stane na snagu, ja mislim, ne možeš ti očekivati, Bog zna kakve rezultate. Pa ne može, dobro si to rekao, ti znaš, ti si počeo s nama, te isto korida, ti si vidio kako je prije bilo. Sad je sve nekako ubrzano, sad, kako bi ti rekao, što kažeš ti, ako jednom ovo mora vidjeti odmah, to rasproda, je li ono, je li ovo, ma ne mre to više. I slabo ova omladna, i pazi se ovih bikova i nekako mi ova omladna, moram im reći da se bolje paze, da se pristup prema bikovima kad vidim u arenama kako šta izvede, on to moraju znati da je to opasnost u svakom trenutku. Mora omladna. I najmirniji bik kad tad on poželi jednostavno da se poigra s gaznom pa ga baci na rogove. Znači u svakom trenutku čovjek treba biti oprezan. U svakom mora imati, ja vidiš ti sad samo drži brnicu, konopac, mora imati dobar šćap i kanđiju. Prije stari ljudi to nije dal nikome prići ako nema to. To mora se paziti, vidiš šta se dešava svašta i da mora stvarno, pogotovo ova omladna, da se dobro pazi, da se čuva. To bi im savjetovao koji svom djetetu. Svakom. Posjeća li tebe Cvijan na tvoga Cvijana? Posjeća i dobro ima poteze isto ovako kada čvrst je dobro, sad ćemo ga vidjeti na druženju, kako će prvi javni nastup imat ću Bjelać, 21.12. kod Miloša, pa ćemo odvesti njega i ovog drugog što uzeo Zekonju, pa da se družimo i da vidimo šta će. Uglavnom junac je mlad, prelijep je i ima sve što treba da ima bik. Nekako on meni ima i finu boju i ima on stas, on je jako lijepo građen s obzirom da on mlad bik, da on tek treba da se razvija pa da se spusti zemlji pa svašta nešto još. Dobro se rekao Čigoja, sve ima što treba da ima rog dobar, on je kratak, on bi trebao biti sposoban da svoje kile trebao da se dokaže da ovo što ima na njemu da i vrijedi, pa vidit ćemo. Nimalo nije jeftino imati bika bodača. Što se same hrane tiče, kako ti tu stojiš? Imaš li svojih livada, kosiš ili sve kupuješ? Pa imam nešto svojih livada, ali kupujem sve. Sjeno, žito, Kasim je zadužen za žito, šta treba, njemu kažem, on nabavlja sve. Znači isto ko svojim bikovima. Od kada se ti, Kasime, družite? Od djetinjstva mi smo tetić, rođaci, od djetinjstva smo tu. Ja ne mogu da opet, da se ne vratimo na legendarnog starog Cvijana. Koliko ste tebi značile one posjete ljudi kad on nastupa? Jer ti naravno sve si to pratio. I onaj sam adrenalin od odvođenja bika pa do ulaska u arenu, pa eto i do same pobjede. Sve se vidjelo u svim koridama gdje Cvijan nastupa, koliko je bilo publike kad je on tu, a koliko je bilo na drugim koridama. Njegov sam ulazak u arenu, ne znam, značio je puno svima. Sejade, što drugo nego ti svaku sreću i uspjeh poželjeti sa mladim Cvijanom. Hvala Čigoja, živi bio.
Odmah, hod Cviću, hod. Hod Cviću, odmah, hod. Drugo niti tamo. Odmah, hod mali, hod. Hod Cviću, hod mali, Jarane, hod.